All India Radio Imphal medium wave meter thum somli point khat kilohertz gyat somgya leni ile FM megahertz dale thum point nga panong ki pongkha paite program ahi tunin Thuthak Lakkhawm Simna le ngaihkhiakna Latualleng nahon teel khom teo ngaina inei dingu latel amasapena ingai dingu Thoukang la es thangkhan kham ngai te sak deya hon tel tu te delhi apan songpo tombing lalpo ngai te thanglian lal kam khoching gin khan mang gin khan thanglian ding gin khan siam thangpi khop tong langthian mung le alice bya kimte honte lahi ingai dingu All India Radio Imphal Christy Mawibiaksang Thuthak Lakkhawm Asim Additional Director and Spokesperson Health Department Manipur Dr. Khoirom Sashikumar Manga Ngapan Thutut Kinga Danin Apaita Dakal Somni Ilali Sungin Pasal Khatle Nume Somlenga Akigomin Mi Somne Gukte Rims Le Jenim Sa COVID-19 case Thak Confirm Hiwa Amaute Chande Lapan Khat
Imphal sa panthum kakching apan khat kangpok pi apan gukle Seppatni apan nga te hiu hi COVID care center te a koi a hi nungun amau to kisukha te zon na le ate na kim le kyangu containment zone apwanin hi Dakal som ni ilali paisa sungin meitra mapan som leguk Churchanpur apan li kakching apan ni Seppatni apan ni Ukhul apan gyat le COVID care facility rims apan som le ni le Jenims apan kwa akigwamin mi som nga le thumte RT PCR test tung tona COVID na apan dam syang ahi uto kitonin inlam paisak hiu he Tutanin positive case sangkhat zaguk le kwa phata a active case zasagi le som le thum le damswa zagyat som pwa le guk hi a recovery rate damswa za a percent atwatin som nga le nga point guk gyat percent hita hi additional director in again bena a face mask mai tuam na in COVID-19 ki the dal ding dal tu phatwam pin a hi chi a lomte seppi te le tanaw te to ki ho changa mas bu gi ge ding achi kya hilowin in sunga pan pot ke pe uma in thwa gi ge ding a hi dan mi pi te the din tak lang Nepali nume som ni le khat apaita kumsang ni le som le kwa kumtop lama Imphal airport le More international border apan Gulf countries apai ding hutkhyat a omte security le Nepalese embassy palai to agamu Nepal zwanin Manipur nusia in basa pai sakhiu he Manipur sokalin amaute agamwa thon ki theina ding lai poimo tom asai khit nungin Prakash Adhikari Counselor of Embassy of Nepal kyanga pikhya a Manipur Ujawala home sa om sungun state sokalin nigle tak sille ten bana counseling le vocational training tanpha pya hi hichibanga Nepali nume hutkyak le amau gam Nepala solki rutung to simin ani ina hita hi Manipur Chief Minister N. Biren Singh in SBI Regional Office Imphal 10 PPEs so the thum som nga le ventilator thum apya ko akipa pi thu tweet again Asama district somni lali apan mi noi somle thumte tuilian in nok tuilian in tuinak te sia a muntam tak tui in tum hi luitam tak danger level tunga luangin tutan in state sunga tuilian le leito zakin mi som sagi ten ahi naw tan taw he Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal in ASEP MP le MLA te tuilet namun te en kheding le tuilian thwak te hunkia a relief pedin theisak aman Deputy Commissioner te kyanga leng State Disaster Relief Force te le National Disaster Relief Force te tuilian thwak te panpi din solin chi in zong thupya tutan in relief kema mi singni le sangkhat omtaw he Nagaland COVID-19 positive somni le thumki be laptop kitonin tutan in COVID-19 case zasagi somsagi lekhat phata Health Minister S. Pangyupom in Twitter case thak somni le thumte Dimapur apat somlegiat Phek apat li le Kohima apat khat ahi dan taklang Tulenin active case zadi som nga le giat phata a adam swa zathum le som le thum phata a si na twagbel omnai lo hi Meghalaya Health and Family Welfare Department in personal somthum le gukte team kwa a khenin tunia pana paitani ni sunga COVID-19 positive case te to kisukha teng zon khyak ding thopya East Khasi Hills District Magistrate in order aswana a Section 144 CRPC Nwaya Tunia Pan Hongtung Ding July ni somlenga tanjing lamda gukapan Shillong Sungpompi total curfew puang Uchibang komkala case sak somleguk mobe ahi to kitonin akigomin tutanin positive case zathum leguk phata case sak mu khyak a om somleguk te laka somleni te BSF personnel hiwa adang li te Garo Hills apan hiu he Meghalaya Board of School Education in lockdown omale tunin HSSLC arts result puang kheding
Meghalaya Board of Secondary Education Controller of Examination TR Lalu in again na exam result online tungto na puan kya kiding lockdown bo siat hituan loading hi dan gen hundangin result notice board ta khyat in oma sin line naw pangtele nuli paten kilop takin result pa en saku he COVID pandemic zakin til omdan hong ki khek hi manin student and admission on na internet mark sheet pen sang thei ding he Border Security Force personnel Mizoram posting khat COVID-19 positive ahi to kitonin state sunga COVID-19 veini zani somni ile sagi phata State Information and Public Relations Department upon statements wagdung zoi in case Hakpen South Mizoram Lunglei district melte BSF came quarantine border guarding force te anhuan tu hi Lunglei Civil Hospital test akibol na thei khya ka hi apaita ki gini Zoram Medical College le Lunglei Civil Hospital sample zani somkwale kwate test hiya waite laka zani somkwale gyate negative hi apaita sintop ni inbel Mizoram COVID-19 case report mu hilawa azing ki gini in naw pangnume kum thum telin ni sagi te damswa in ZMC le COVID Health Center te apan discharge hiu hi Amau te laka mi thum te Aizol district apan hiu adang li te Mamit district apan hiu he tutan in active case somsagi le sagi oma adam swa za somnga akigo min COVID-19 case zani somni le sagi phata Central Board of Secondary Education in Tunin Pol somlani exam results wa numeten pasalte sangin waltung to na nga zo percent nga point kwaguk in tamzo he overall pass percentage ahi le somgyala gyat point sagi gyat ahi nikum to te in tu kumin pass percentage nga point thum gyat in tamzo Trivandrum te pass percentage tampen atom pen in Patna panghi Delhi pass percentage ahi le somkwale li point thum kwa ahi result achangzo thainom ten www.cbscresults.nic.in ahi kele www.cbse.nic.in le www.results.nic.in te login thai ding toll free number bial khat khat ni li thum bial bial guk kwa aleng kan thai din hi tunia dinga Thuthak Lakkhawm isim thei hai ting ahi COVID-19 dona frontline worker te na Seppatni in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan lazil in la COVID-19 the zak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve khale quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India Latil ani na ingai dingu Pianna Danglou chi la ti Jilian balte sak Persona Rex Paite in de mama on tel ahi ingai dingu
Pianna Danglou, hey Latualleng, tuan sim Thuthak, bang su Danglou, qua ta do ai, siami. Lấy đâu phát vâng kỹ sai đình vâng đi Latualleng lên thân vâng thang cùng chi ngoài chân sẽ luôn xì lâu lên Thoukang khom đinh ra các khi lấy Thoukang vâng đi Pianna Danglou, hey Latualleng, tuan sim Thuthak, bang su Danglou, qua ta do ai, siami. All India Radio Imphal Zinchang in Thuthak Lakkhawm Simna le Mansavung le alom tiapan pu pala ngaihkhiakna ine dingu tuni taklam dali le minute som ligin to kitonin ihunu abeita muncha paite program ngai ting ting omnuam le mangpha